Karalok tantuma Pablo namoina chanakan Colosas capítulo 1. Tayawne chalua taushka intuma Cristo Jesús, Pablo kayanerio. Anekush tayantuma chimareyo que iskancheka inda espolero ndua tawas na yakuha na chiki chinchonka. Ashahu shota yahumui hi anchoinka na chimareyo que chakana Colosas. Hi atawala yu anira kana kuwait panua Cristo, hi aira kana tendua takat anay. Otansaku inhe chihuahua kay Timoteo. Achunto shiwa yahau numunchi washika imareyo. Esperanilla tinhe tinanasi wanepi humuy. Esperanapu inhe chinwani ana humuy. Yeholus kawapu inhe chiksina imiyo inhunola nanain Cristo Jesús. Esanain arin hapula napushwa nanoha shikana. Wanepi shiwa yachunti hau numuy mareyo. Chinshika ichiwaseño tsika Jesucristo. Sanay wapu inganalu numuy saos pushwa tenay rakat humuy. Apu shiwa yanalu numuy ska yaten yesanay anoha nanain Cristo. Yesanay arin hupura wayu. Juntun sheska huchacheren hain sanay atapa hati anaskat nain rekat. Chimareya kay humuy so buena wanikai. Hiyawate itpaten chekakat chimareya kay hupurero. Ska hikira hunayna pansanain te shiimankat tenachikikat Cristo chiote reikay. Hiyawate itpau holus na inoholin huteni senain heti anas hain rakat. Senain heti anamien chimareya kay humuy. Heshiyasas chik heti kai, hikira hunakat ousunain chiki chiote reikay. Otushi hiyasenain away marawa sanay anoha nanain. Malesia sainkin makat spusho sanay away marawa. Hikira hunushi hiyasenain chiki chiote reikay tumachiwawala kay Epafras aishkay wapura. Chiayataika inumuy mareyo wanawa ma. Mi aira ka wanepi tenchekakat Cristo sanay niyatai haaka. Wapa chikichi hiantuma sanay aihiran hihupura hupushwa. Skahi hukari hinintuma chinain kay mareyo. He wapa pahuchiki. Otushi wayasanaya chunta hao numunchi mareyo ke. He maulu ya ayachi ya wayachunta ispura ke kin hanay hiantuma spura hiawatin hitin sao nukuay pankahe chinain kay. Spura hutihainti saute ne chekakat hupulero. Hemrika kapura le hainte ne kuhakat chimareya kay humuy. Hiyawate raang kuwait. Ayatena hiyasanay aira spushwa ten chekakat hupulero. Spura talaten hitinay huma. Ayatena hiyasanay aira tianaskat sumuy wayu. Hiyasanay komoy hitin te hutihakat au nopuna chimareya kay. Ayatena hiyasanay katsin hain sanay anoha. Nkahe chimareya kay pulashka imain. Spura huchacheren hatin hain su una temoria hirin hat kat sanay naholerin sa shapalain hain. Talater hain. Otahaper analu numunchi washika imareyo. Skanikera huina pan hiya spura numay hanay hiya chaya eren duatan. Ere waratu lintuma kasaspushwa. Ere naholin ka anhala. Ketta ina pa hiya spura kamunyu apashi itigasanas. Napun hat kat chimareyo ki wamuy wapushwa nan choinken. Wayanoha shikan wapushwa. Ayunu shi intuma chimareyo que sakahe te piushket. Epu ule waluatan impala intuma satanas. Ahoitu shi wayanurias pula wauninin. Enaimu Jesucristo. Chinechonka imareyo aishka inupula. Spula niyan aluatan waya. Tashi ina po wayaholu intuma Cristo. Sumasurati ni wainhala wauli antuma. Haitach matehe na chimareyo que Watuhauch ni skaninay para Cristo. Skahamuy, wanao sunkuwait panuma mareyo. Ni anuchong kayo. Ni aitana kayo aspura laula wa soopuna kasaspushwa. Sanay niyan aluatan intuma mareyo aspura kumahati kasakali rospushwa chakat ipuna heyamoru. Tashirakat wayu hetinohot kat shirin. Aspura itawa skuwait palaula wa ya moru o tachaya ipuna. Akumahun aspushwa ankahe Cristo. Spura kahuto inhe chini astuma. Shema isanay ethirin yani aspura panaskuma hunin kasaspushway. Hemaulia ayatshi ni asanay anata askuwait pakasakat spushwa. Ni alaula ka ayasauti anohas kaliru nananchi mareyuke yakat sanki makat spushwa. Esanay niyan wekishin anirait pa wakuwait panuma maka wanewayu sanay wanesiya. Ni akataka tuma wau. Hewati haut sanay sasoy rai hating wai so wena wanikai. Skahe sasoy rait painay. Shima isanay laulay main Kristo wa wayakana wapushwa. Wana washa tasma in kuwait panuma chinshikai.
Shanecheke kaya chimaleyo ka impulero. Henecheke inspulero anawa inhatinumas chukwa tikasakat spushwa nenainhe Kristo. Tiyakat molu hetichakat ipuna. Senainhe amula insha. Senayoktin sawane kurus. He para manauhan wa yahia. Nohoy pushi kasahachin chimaleyo ka ihimoy. Pagnuwa pushi hianuma. Skahurihan hain temohula wakat wanepias maha irinshia. Acá sa holu nenainhe Kristo. Skanapa hirain kuwait pasanayoktin. Noholina pahia pagnuwa inuma maleyo. Nanahiraina pahiantuma. Smahakatan na insulia hainha. Heskahetia. Hunte raritka wanenaimi maleyo. So wena wanekai. Smalotuin hukuwait panu upala. Otaspula hiritka hana inenaimi. Anaka holu muleka hichechere hain. Sanayanoha sumairu ha tapu hintiga sanas. Nairin hatkachimaliika ihumuin so wena wanekai. No hula insulia hunauhain. Sanainteshimain. Sanainhe hatkatenchiki kachioterikai. Akihenakat paala humuin. Hesumain wayu sainki imakat spushwa. Shianachiki kaya tetakihakat sainki ima. Skaneko shindayaspurata yatain chinumui maleyo. Makamalia en Cristo wa wayakana nohashi kana nanchi maleyo ke ekana sainki imakat spushwa. Na wayahira kana ya makaskuwai pawanesia wayu. Werreru mulia aya sanang wayatai numui. Mayain heterri mulia sali hetakari hehiakan sanang tehinolakat. Nahos mahoin tain stumatia. Alata hachiane daya saakapana tumulia terakat. Maka Kristo sanang nelatin saakapana tumulia nirakat. Neneke intay chimaleyo ke ispura takali hin hanaina nohashi kana sainki imakat spushwa. Achekishteke rahin te dayatankat numui maleyo. Sanang dakuhan hatin humui spushwa tenenoiki. Schiki ma hatkat tianas nairin hatkat chimaleyo ke. Tenohatkat atihani au parka kaya main. Skanunuhulin shiasulia wayu. Ottamasi holu. Akuhani ipo wamui wayakana nanchoinkan. Anasha atalesia maintenairakat chimaleyoki. Sanani itain Kristos por aenhe chini wanepi wama wayanohashi kanananai. Eskahe echpaini wama. Menaka wayanai sanayanai so wena wanekai. Eholu kapulas nain chimaleyoki sanani itain dayaspura takuhan hitini chiki Kristos ainke imakat spushwa sumointo wayu gentili munakat. Wayu nahotkat judío. Eskahe tia. Ayachta yakuhan chiki Kristos sumoin wayu spushwa. Yala yala está en toma chimaleyo que por tequila hantin de wayukoli ros matasha la insuma. Ayatash main de wanepis na intakali hanchia skaspushu atan. Sanankeire intain la ila we insain sinayanoha na in Cristo so wena te kai. Siritka hetkat o unu naimi maleyo as malotun squat panu upala. Tauntin dain rintu na he Cristo skakatsin dain tum. Colosas capítulo piyama. Anashimuli ka hutihale sabda kuwait pas naintayetain wanepi. Sunayakari hananohashi kana sainke ima. Mayashi he noholi neraha intaya. Maka hiekana chakana Colosas. Aura kana wayu chakana Laodicea. Sunain noholi hiraha intaya. Keires maintain huchecherein hain. Hianohashi kana hupushwa. Mulika wanawa hirale hain. Sunain aihirain hia hupula. Hiawa te rao spushwa diga sanas nai rakat chimaleyo ke humun. Hiakana nohashi kan hupushwa nenai he Kristo. Haitair matiha hunyao paala stuma wayu. Mulikashimu ire senai hiraha in Kristo. Hirahe chimaleyo ke wananuma. Kikihe na hiantuma Kristos por ayawa ta sao de nikirahakat anai. Tasha inte karalak takat humun. Spura nohali hintin kapula in hain seneiki wayu eka iskuhin alawa humun. Mayas he kemeria imandeshkir hakat anai. Mayas he noholinda yahumai maulia. Hlihashi hiatain. Talates tains katapim hichiksina hichechere in hains na yanoha nenain Kristo. Smawanawi hira in hains na hiatain nemun. Sau nia in Kristo husenyotsin haliale iyam. Iche hianenain surakatsin hatin hain wanepius nain tekirahanakat anai hiantuma. Achekeshi hapin wanepi analut numuin. Tamushi paala hi huchukua. Kamalanchong sumainanaiki na kuhuli kanalawa humuin. Halia hiya kana hula haya stumati namakat. Tunakir hakat tanay but shalawa ne
nale ruhe hatine. Shatishkir hapukat anainte natush manauhain satkalir. Nohos muyakat puchi, shima inakihakat Cristo wamun. Alana alesia maintenikirhakat anain waya Cristo sanayanain. Skawanawa inkuwa panamachi maleiukin. Wayunia sanainia nyamai maleiwan. Ottamoshi yahia hanowashi kananain Cristo. Mulikayatele sanai wanawa hirai hainuma. Hunter hiatainumui smakatsin hainatum. Skapulashi imainia sulia te apie kaliro chakat ipuna. Hetayoluha kaliro spushwa. Naholi na pas chepchian hia hainhala. Skatashi na pan hia sulian tuma Cristo. Naholi shi tashi hia sulia hainhala. Senai hia yatono ata. Senai hia shira na hait pan haina tuma Cristo. Wanas mahuokti sahinin. Mushika oktira kai hia numa Cristo. Mushika hoitina kai wananuma. Hema ka hunusoira yain Cristo chikhe oktan tuma chinshika i bulashka i main. Akai hiaka na maulia. Skahe hunau hainenai. Mushika husoira ka yain wananuma. Hiaka na pala. Mushika nai na manoha insalika na pushwas na inaholi. Hamaha chinchi malaya kai humui. Skaschepche pun hiaka ainhala. Ottamusia holu. Hoitinni na pahiantuma maleyo solias chepchia hainhala. Nalatirit pahainhala hulia, spaleinhala hiwanepi numa Cristo. Mayainhi kainhala pun hia paala inkeskamono insamate nuluatakat anai Moises. Naholit pa kasalahanerin humui hainhala antuma maleyo. Skaoktin Cristo senain te kurusakat sao hainhala. Ayaman nui Satanas aulagate yaluha kaliro antuma chimaleyoki. Ella tenina panaya sumai wayus pushwa, sanai mapula iskahe tenaira kat Cristo sanain te kurusket. Iskahe tia, halia hisulia huhula hun sumai sanaiki wane wayuirwa, sopanate hikuin hatket, aulagate hisain hatket. Sopanate kaikalirwa huwahun hatka uchimaleyo kai, aulagate hemerain hatket ou, aulagate hemi hain hatket ou. Maka wanasma wapuhein kashikai. Tu Shiane aluatana kat anaina judío que na paala samayo. Fula keran hui hanaina yaspula tishimoy. Anta hatet kat mapen. Otamaulu ya. Naholit pa wairin siya. Skanentich pa in Cristo sa nainkirahan sa naispushwa tishima in kat wamun. Naikirhalikan sa naingalawa. Kamane ya shi inaya. Anaya shi inaya wanasma nekirhin wayus na yawaha te apie kaliro chakat ipuna. Kasha harali ma inayas chikitene rakat na lapuinru. Eskakain harali inaya. Nawata insulute na leru he hatkane hulihakat nai. Haria hisulia hi ken hinatuma sulia mulo ihin. Hulia tianas napuin hatkat chimali ki himui so wena wanikai. Nohos kasahati inamointe nikirhakat anain Cristo. Aluwa sa Cristo wa muy wayanoha shikana. Ni alaila ka ayawau. Ni wanawa hirait paka yanai he wain. Ni katsinka yatuma wain sanaya nouha. Shiati eitana kat apula Cristo antuma maleyo. Sao muy kaoktira ka hienuma Cristo skahe hunauha inenain. Naholi hat kasati himuin teshkirha kat anain wayu manouha insa. Ono ihana hiasamana naiku ma kasai ayataka hiwanawa yai nama. Noho. Eshi inamuri. Noho hikuinte. No hi tain hahapu senain te. Tenekira kat anain te wayu kuliro. Seneki wayu ne chiki kasate atiha kat ahatta. Atiha wayu stuma te putchi nekira kat anain sashin wayu wain. Kapula sain wayu te putchkat. Skasasha hain se chiki awaha te apie kaliro. Eska kamane ya inekira hilikan. Eska talate reinai maleiwa sashin wayu mlekasapa hirale wayu skuai paspula mulia. O tatamushi barahia. Spushwa te nekirha katanaina wayukana. Nohots kasain sama in samui wayus pula. Suhutin nahatin suulias chepchia ka anjala. Colosas capítulo punen. Sao muina panya kahusoira ka ain wananma Cristo. Anakhamale kashari kachiru hainte kasanumana kat chimaleiwake chaipuna. Ere hoyote in Cristo en kiaro hesan la ule wasao kasas pushwa. Hula suulia hulihun hainte keire kat sainte manohan sat keliro yammoru. Skamoya ka oktaka hianuma Cristo.
Ni huluhu humala hanchi mariyo ki chakayipuna heteka sancheke kat hepuleru. Hesausa ni raitpen hukuaitpan ma Kristo nepushin hana hiya mariyo wanepi. Henenta pena Kristo nchukua chikataka yatuma hou numahe na hiya senay anasha taimain makanay. Heska hetiam hula humata sorias pushwa tika samahus ke hiya puikat para humun. Tus chepchekat atuma hiya tika any halakat. Makati aluwahirawa akuwaitpa suma wayu hiero tawan hiero numa wani tolu. Maka keiren hain tu mahuskat he maka kachiru ain washiru sunai muya kasain humale iwaseshia. Skahe sain inti sutuma te wayu mono inkat sumane neiki maleiwa hashichish maini anamun he se sale na nayan tuma. Mapushi hiya kanain naka ain harali kana pala inka sunain keire puin hain tika samahuskat. Ottamasiya holu hula humata solias pushwa tika samahus kehia puikat pala humun. Maka uli tain senain wayu smaka nain hain. Maka mahuin hunaik suhuna wayu he maka hasha hain skatuputchi hapuikat atuma wayu. He noho kuhiran alawa. Sa hula inapain solias pushwa tika samahus kehia puikat pala humun. Tis chepchekat atuma hiya tika ain halakat. Anakha hasha hirali putchi shwimun skashira na haitpain hukuaitpan tuma maleiwa akuma hakaika sas pushwa. He holu shianhat keire ka hainten chekekat hupuleru. He sumairu komun alewan hiya numa maleiwa awanahas te hukuaitpakat shi paayan tumas pula munhatin akashian kuaitpa. He tuwayu awanahakat akuaitpa enakush ntuma maleiwa sakahe wayu malekali. Nakahe na judío oyatono kanata, he nakahe na gentile moyotoho kanata. Sakahe tu wayu shchirakat ma, sakahe tu wayu natakat senaiku, sakahe tu wayu achepchiakat oulakat elaulaskat sumoiwa. He esh Kristo wama wayanohoshi kana wapushwa. Anakha kahutule ne watumo wanepia skaspushwa tu wainrakat. Saunuchon hiya maleiwa yaishi kana mpula Smaneku shin Thomas pula hekatan nei hanai suri hainhar. Anakhamre gachiro le hainte ne chekekat hepuleru. Maga kamane hiya sumoy wayus pushwa. Maga humulia hunyeka imurian. Maga noholin pulaya hain suri wayu. He maga noholin holan suri akali hashia. Mayashi he noholin ha moin humoin. Hain rati anaskat shipa heka shiririn wayu moin humoin. Sumamotuin hain sa ainhara. Maka nanchi senyot ki motui nai hainhar. Mereka ihirali hihapura. Alana ale heria mainsenain. Anain shia suulias pushwa tiga sanas hainrakat. Skapain wahira he nain hia sunai anouhastum. He talater nanchi maleyu ke istumatia. Skanaene kin wayaspura wayahirain hanai magaskwa ipawanesia wayu. Sa wale wahirain apain hia. Anain hi Kristo. Halia hisuli pagirula wahirawa. Shianakalu mulika hapuli analut wanepi numunchi maleiwake. Anaka mulika huluhuli hain wanepi tinkirhakat anain Kristo. Spula huhui hanain hiya semuin skaspushwa hain. Saugeki napain hiya stumam. Anaka mulika hikira hirali. He anashi sato hirali hain apa analu numunchi maleiwake. Smairaha skaspushwa hain. Huwaha niaska hayechi spushwa. Magati eirahush kanuriakat salmos. He magati weirahakat mauliyas na yawaha maleiu. He wanas mahapun analu numunchi washika maleiu. Sotohain sina inian Kristo. Ainin anain he tigasanas. Ainakat humuin tuma maleiu. He sautia. Anakamrika kahutre chiwaseñot sika Jesucristo hutuma. Ska spushwa de hainrakat. He spushwa de humakat. Hiya hiya ka wayu sa shikan sa hunaw hay na painananchi sa inyot kay anashimli ka huhuli hiya wanewir hukuna moy huwayus. Akaya hiya kan tolo yukan anakamli ka ire hupula huwayus wanewir hukua sma noholin hashichi hiya namoy. Hiya chonkan anakamli ka honoli wanepi sma sanay kuhi henanay kuhushi. Kashiya intarating atuma nanchi sa inyot kay. Otta hiya ka chon shikan
Anakamulika hikirre na huchoinken skanakat akuaipa. Suuli hashichihuina ya humuin otta suuli mohuhuina instuma huneik. Otta hiepiyuunaken. Anashimulika hono lismana neikkina hylamainken. Sanai hairin spushua tena luatakat anai hia. Haittaina noholin. Nohots haira yain hattiineen oppala. Shiiri anein huchikina tuma. Hono usmana neikki wanepiens kaspushua hain. Puraka huttin hichinchi seinyot ki hitumas kahetia. Kespushua te hairaket. Hairashes kaspushua hain. Sato hain sina iniain hiataanya monchi seinyot ki nohot sumoin hattin wayune. Nia Kristo hylamainke hiataka mun. He soto hain sanai huwala hnerin tumachi seinyot ki so wena wanikai. Skatika sanas anahushkan tumachi maliyu ki napura nampushkan. Apunera she humuin sao hiatai namuina hylamankana skaspushua hain. Otachi eke inairi wanepe tumahuskat. Sesale chintuma maleiwa so wena wanikai. Makana lamakana. Makana piyuna kana yale. Skanaholin kacheka la iniasa akahe wayu. Colosas capítulo 5. Ottahiakana lamakana. Saunien waneshi maleiwa hylama hirashwanana mana hipionsikana. Anakamulika lotuli hukua ipanamun. Suma hairin te anaskat namun. Anakamulika huchechirle hain. Sanayachunta namunchi maleiwa kei. Suma hatin hain senain. Henoho huulain suuli apa analut numun. Otta tobuna dayakei. Puresa istayamaulu ya. Sali hetakihaina chiki Kristo sumuin wayu. Tia chiki nohotkat atihani au paala. Huchunta namunchi maleiwa kei tau. Spula yapainhana intuma tapuleru na wayu ape na takihara. Huchunta tau spula rotoinhata intaneikis na yakiha. Otta spula hayainhata imanshia sumuin wayu. Skashia inte anekene kat apula taya. Anakamulike kikira hiya senainte hairakat. Su para te manauha insat kaliru. Spula yapainhana hiya spula kiha na chiki Kristo namun. Anakamulike keme riale huneike sumuin wayu spushua. Smakamane iman hiya namun. Spula yapainhana hiya spula sokta namun. Otta mushia tiikikum. Nkuherta chiki humuin. Ni awala ishkai wapula. Machepchi kay chiseinyot ki wanatama. Sanay nairin wanepi te aluatana kat anainia. Tahutin hachini hunaimun. Spulantihain hatin sao hukuaipam. Spulantitiling hatin hain. Tio unechkay numa tekikum. Ni wanehuala onesimo kaisa. Aishkay hupula. Cheheway kay chaya Colosas. Aira kay wanepi te aluatana kat anainia. Nakuher humuis chikspushua te alatakat yaya. Nasakit shinay Aristarkum. Chiyakay porrea sa wanatama. He sakit shinay Marcos. Porriyon se kay Bernabé. Api nishi hiya pala tatuma. Spulakamane hanay hiya namuin. Malikano nule hunain. Ora kasakit si hunay Jesus. Chikanulie kay justo. Namulia huintayana tawalayu. Apune shikana. Na yanamui na judío ayatashi kana tamas na yakuha chikin kwai pamaleiwas na yarua tawa. Otasaki tsunain chihuala kay Epafras, chiheway kay chaya Colosas, nchepchia kay Jesucristo. Achuntush ni wanepi hau numunchi maleiwa kay skaspushwa anain, spula hucheche rin hanain hain smat laulain hatin hain na yanouha. Achuntush spula may honoin hanain wanepi smatin cheke kat chimaleiwa kay hupuleru. Tati hau chini sinay na chunting wanepi hau hiyakana chakana Colosas, aula kanao na wawalayu chakana Laodicea, aula kanao na chakana Hierapolis. Asaki chinay Lucas chitotot ke aishkay wapula, aula kademas. Tasakin hitawalayu chakana Laodicea, aula kadetawalaka Ninfas, namana no shi outka hakana cha ishpialu. Tikarala utatasha at humuin, schikehe saashahe nin humuin, Anakamulika saasha henle namuina wala yukana. Chakana saluto outka hale kachaya Laodicea. Oula katikaralokta. Tashakat namuina yakana. Anakamulika saasha henle hamui hiyakana ya. Eholu. Anakaha husoirle nai Arkipo. Sulanketa hinhetintayatawa aluatanakat anaini entumachi seinyotki. Taya Paulukum. Tashaher holu humui wanepuchi pali skatahap.
para da sakin hanan hiya. No mo tu hain sin impore saintaya. Achun tu sta ne munchi mariyukin, sura ni yatin hatina anasi humun.